Kalong ka jingkirku ka bakraw na kabenta ka school St. Alfred Secondary School Marngar, ha ka ba na kaliang UMLA ba Merrill Bonds im, ha ka arpu praterik yayong arjar arpu ar, ulalet ban ay ka work order na kabenta ban sina penkha kamra ying school, kabala penmang leng ba ka SRWP scheme ha ka dor ka ba arlak tingka. Kabala peliru ya umau nongrem na kabenta ban sedang teno ya ka ka ying school. Ka jingdon jongki kena pulih ha kene ka school kala palat kat ba ka ying school pat kalong ka beret kabala pelong yakin nong peniai school bakin syam jing ha kaban penbet penbiang yaki jaka syong na kabenta ki kena school namar ka jing kham nya palat jongki kamra school kabala pelong ya UMLA ban a jing yarap lingba da ka scheme kerpang jong u ha kene ka ju hi ka sngi na kaliang UMLA ula IT ru ya ka work order syaka dorbar shnong sari kushi naka benta ban shna penhe ya ka ying dorbar shnong bat kumju la no sniang ru sya ka balang shnong da ka song pisa ka basilak tingka khnang ba ka balang kan la ban pentelun ye ki kam bat ki jing don kam jongka niyo bania kendu akan dikasih aga bagi niyo ban pendep ya ki lai teli kimat ki ba kongsan akan dikasih kumban se chairman bagi nong keren ki ba hakmat landet ban mat hang dan ai gila jingrap atau di berke school bat ki ying dorbar bat ke balang iso kemen sibun ke jing don berkat ke sakhilang jeng ki orang ba ki long kubi bagi la bat pendep ke kita ki kena school ki bi iso thu ha ke jing yai lenti ke jong pi kum ki kita ki bedai galawi jong ke jaj pendriu ke jong ki don sibun ki jing ke ding pengkiang ki ker saudong ki ban yalam bakalah jing gitu. Kuat ban keren sepang ke social media, sepang ke internet. Kalau ngobok kongsan haduk kata-kata bangin akses ya ke net, ya ke internet, bat bangin akses ya ke information ki badai na ke bentai jompi. Hagi internet hi barobor, hagi mobile, hagi smartphone, 100% gadon gajing baha, bat 100% gadon gajing senior. Ni kuat ki kena school ki bi ki jongi, pin kiar ban late saya ki site. Ki ban yalam bakala ye ki jingmut ki jing perkhat ki ba ki don aro dalade ngawan ka ni jaka ban sungthu ki jing bani i dalage jam ki khmat ni i ki khna school ki bun ki dan palat praspa nu ki khna school ki kamar kelas ki lanang rit khna school ki lanang bun ki babu celestine long mene hadu teng teng hap kentai ki admission nomor undan jaga syong so hae ben syong don kam ban yo ye ki building school ki dia kani gijingwan jogi mata kasgi baniyo ban bu yo no mau nong remru tolong naga benta ban beteng naga for syaka for ban ai kilat jing erap mata kasgi kenang erap kat do kan de kan gunang ngala ban erap kenang beteng ban erap agi for ki banwan naga benta ban pentikna baki school building ki de ban biang aga ne ka school ban haga ju ko for ki infrastructure ki ben ki des lani ki jingan kam ki mudan kam ko ka school ru ini don rengkat naga for syaka for naga benta banja bersiam lang naga benta kejing yai be ya RT aku juga por iso ban kerpat ya ki nong kai ya headmistress ya ke school managing committee bang ini tri rengkat kejing i kejing teli nang ni sakmat ikwa bagan ni ke school ko badan hang ni ka we ni ke school ka bala kater ki student ki bade nak ini ki area ba kher hang ni nginlik ini ki snong ba paramarjan saudong ke ni ki bun teli ki snong kala yarap ban ai ke ke slam jong ke nang ke start na ka benta jong ki kun ki siu jong ke ne ka dong ka khan be jong ni bat niya budin kat bala bandang pentikna kemar ba ke ne ka jing pentikna ban yo ye ke ka puli ke biang ka higher secondary ke de ke boksan hadu kata-kata ke don ke constraint ke financial constraint na yang jong ka sarkar akan ne ka juk ke pemerintah ban penbiang ya ki jing don kam naga benta kini financial assistance dan financial aid haka bede ban ketulok kalong ka ba sibun ban penbiang menin gidang dan gaji keren margadon kini gajing yeki nagaliang junggi ad hoc teacher mentah kiba dawa ila gajok kethok ban penkiu ya ketulok nane benra ya sada deficit pattern ban komdater sarkar lembaga education department kirang berkat kemno benwat gilat kelenti disuruh di dalam sibun kijing naga benta kinong kai kijing ni pa naga kijing ai budin naga por naga benta ki kiwi pa kibadut naga benta kumno panora ikini ki school haga ne gadong berkat han
ilala benwara ya ka Iklavia Model of Residential School hang ti hanong po paham sim kadai ka school ka banlong free of cost na ka banta gilong kubi gilong pa ke baduk ban admission hang tu adu class 6 adu class 12 ka balong kum GNB kum tu kadai ka wala sponsor lembaga Ministry of Tribal Affairs but the very first of its kind po kejela ke dungi nilai olat ban wara hang ni po paham sim hanong po na ka banta kini gidong bat kithan gi dungi bat la sedang bante la jandet mentai ke tu building ke dan ti po paham sim bat ingi scam bandala dep itu tu kan yarap ya kan gedong bat kethan ke jungi kumno bat ketiu ya ka pule ke puthi akan ke area bat gedong ke jungi itu